Shillong Lajong FC Persya Iaka Junior United Patarim ba Pinyale Bha Haka jingi kun kencan bol ke balapan long daga sang samla Shillong Patarim mentak sengi kepada ke jingi kun semifinal kebalai kun hapadang ke Shillong Lajong Football Club Persya Iaka United Junior Patarim ha Madani lekai jong ke Shillong Patarim ha umsning lala ban penwai ya kene ke jingi lekai daga bajajai bat penhun ya kenong petkai ban sakhi ya ka jing tebit jong ki rang ya lekai na baro artli ki tim bat ha kene ke jingi kun ka Trai Madan kala rai ke jingjom bat lengba jong kane ke jingjom ka United Junior Patarim kala yo ya kalat bandrung syaka final ke ban salong ha ka arpol tarik upnai nopra arajar arpaway uba Nelson gatpo beri wei nagi samlarang ba ka than yulawan ban sakhi ha kane ke sngi kum kongsan u rajat lengdo urang apkol jong ka Shillong Lajong ula yo ban rai ya kanam best player of the day Hello. Junior United Patarim kalayo bantep shigol bat I bayo bantep ya ka gol na ka Junior United Patarim idei I Franklin Lemput jersey number 10 yo ka jingle kai semi-final ka bamantakas ni la yo ya ka nam job da ka Junior United Patarim pada syai kasi ka second semi-final katlong hapadeng ka Lamare FC Persya ya ka Nyowasa FC hakapor Shibaje no pais ni Masuk awal ni, masuk nak sini game dah. Tong non nak dia.